Yok bantep ukalen Mbappe ya ki artli gol bat kawai ke ases haka jingal kai persya ya keri pelan beitang ukalen Mbappe ubal ya bantep padu santli gol haki sautli ki jingal kai ba ule yo ban mi badan haka ne ka FIFA World Cup ar habang ipairu syaka top scorer jong menta usnam haka ne ka FIFA World Cup ukalen Mbappe ulawan hak kerdan ka banikong da ka bayo ya ki santli gol tang haki sautli ki jingal kai Penken sendon ukalian Mbappe ia karikot jong upile da ka ba ulayo ban kur haduk kandai telig gol ha kini ke jingle kai World Cup ha syua bon dap ar saus nam ke arta habang ipai pat kat kup karikot jong upile uklur le kai jong kari Brazil ulayo ban tap adu nyot telig gol ha ke jingle kai World Cup ke jong u ha syua bon dap ar saus nam ke arta Andre dei ha kene ke jingle kai ukalian Mbappe ulayo mentam ia karikot jong upile bat ulayo ban prasendon ia karikot jong upile da ka batam arteli gol habang ni pai syaka jingle kai hapdang ka Fran persya ya kepolan ka Fran kaliyo ban tap do la teli gol kat ba kepolan si gol ka Fran kaliyo ban tap ya ke gol ka baningkong ha ke kelas tap lomba ujirat ha ke minit ka ba sop sau pat kum juru ha ke lamet da ukalian Mbappe ha ka menit ka ban nyop sau pat kum juru ha ka menit ka ba kendai pau plus way kat ba kepolan kaliyo ban tap ya ke si gol juga lomba Robert Lewandowski ha ka menit ka ba kendai pau plus kendai lemba kajing yo penalti da kane kajing job jong Fran kali yo bandrung syak quarter final kat ba kari polan kahap banit paying no da kajing rem juga da lai gol la si gol haba pai pat syak kajing lekai lada ke Senegal ke job kane kun persya ya ka Fran haka quarter final bala da ke England ke job kane kun persya ya ka Fran haka quarter final sungguh bah subscribe ya kane ka channel lada pimpat subscribe na bentaki we pat video bangin sapeni kublai shibun